รัสเซียเป็นยูเครนนังบองเจคโลเอจอนโซเซรอนทำมาหนุนปุอันตากังตนเทเดรพุทักสมินตาระดังอเดตินาตุมตากามาทักิสุงนังดกอกโลบางโซเดดฮินียงบองกัจเจตนเตพุทักปินีเป็นเทริปุนิภัยทอมเกบาร์นีอันมอนซัมอพาร์มันตอร์เกียลงสีฮินีอเดตอากิจาอาตุมเจตองปรองสีจิงกิจิงไวปนปงรัสเซียเป็นยูเครนนังบองนางเตนังนีเตนีปัวร้อนทำมาปินีอันนี้อันนีทอมเกบระฮินีอันเพลงตังโลMonta hin ada datum ta kang ton Japan kamat hamat siawi pinlang. Russia President Vladimir Putin ta kang jin so mat siawi. Naban Ukraine President Volodymyr Zelensky setame un elopule ari ka chirunga bangta kali. Bang sojo Ukraine andera long bangke ki ong dung arong sope bangke heng modunang et khangjang. Bang sojo that hiniang bong monsam baha phan there ni phaing ko rasir captain Thomkep mate durmi pen thelang arni se. Turkey long that hiniang bong chetong prong si chingki chingwa pon pupusi Turkey's President Recep Tayyip Erdogan pen pangdak pon. Bonta chingki chingwa bia prang Russia hin pen son trokalam theka chingwa pon jiang bong pen son plia bangke nonamat pali pon tanglo. Ukraine laban Russia ka chingwa hut ke jong pon son trokang bong pen son pli ke pale alam thebangke lahen lo. Ukraine atum North Atlantic Treaty Organization mate NATO along chupa ogdunde dat nangji. Ukraine along Russia alamsi ningje nangji. Jakong kangtanga hele kaman lason si nuclear weapon hai hui pajum nangji. Lapan pavirat nangji. Lapan Russia armu okso phan aman pinangji pusi kejong. Russia Foreign Minister Sergei Lavrov might pen paliponlo. Bonda Russia pen nangke jong don ateng pensi nitum monsam bahalam don kache don dunji lapukali pusi Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba pen ning Japan la soteng pulote Russia pen Ukraine nang bong monsam alam don ka chingwai kache don dedet jiangring nang do thukok do. News Text Report Karving Live.